हाँ भाई, बस इतनी सी ईगो है। डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। देखो, यूथ की आवाज को, जेनजी की आवाज को दबाने के लिए इंडिया में अकाउंट ही बैन कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से फील्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। दुनिया में जब जब जहां जहां युवा जागा है ना, क्रांति हुई है, लेकिन हमारे देश में जब युवा जाग रहा है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। Jotono lamsuko sikra live dari channel tini jeng kok salane social media market viral angja Cockroach Janata party abaki CGP ni kok tangi hinkai social media wa tamni bagi asom sake amsuk viral angki tona nakha and Supreme Court bukade Cockroach nei sasama kok theibai tamo connection tong phadi jeng tini simple normal kobai kaham ke sai manlaine noros rai sarake sai bujirnai Laithangse 15 May salmare Supreme Court ni kaisa hearing wa India ni unemployed youth done abaki young generation shikli rono Cockroach wat kokti shawi shaka bekar shikli rok jai kam kri muksa samungo sugya huta social media te buina hamya jaya sawi birman khiklani aba hamya sanasimi rengnai tongshu muksa khlai hinke manmani kari samungo sugya hanyo Supreme Court ni kaisa hearing wa youth abaki young generation ni shikli no Cockroach by compare khlai kok saka nor bangke e mampli saka nainati the Supreme Court kaise hearing wa bahake arani George Cox saka there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No. I understand. Nor juto hinke nuki khanai mangkana kaham kino te asal jorani simna kubama unemployed youth abake young generation ni borok Cockroach hinjama kokthene joli jage social media ate India government ni hamya cheno phonuge expose khlai khorang te salane chengma bai Cockroach symbol bai Cockroach Janata party nei Instagram Facebook X rogo ID sanam jaka abake Cockroach Janata party botol sanam jaka hni manota amni olono kubama youth ro Cockroach Janata party no follow khaima bai Instagram 14.2 million followers bo angka tabu to teb kasakana jeng je video khamen ke 14.2 million nukjak tongbuta but BJP party ni followers singke 8.8 million chi aboti kene social media ni bekari controversy angna chema bai India government tonai BJP sarkar o Cockroach Janata party no kirijage boroni X ID no pula hack khlanya na kya hack khlai manliya hanke tabo hinke India o ban khlai rekha jate India ni lokora Cockroach party ni bekari chesapano kaham hamya update hanke amono phonukia angna bagai abake kobikono kholopna pagino India o ban khlai rekha India ni government tonai BJP sarkar akongno teino Cockroach Janata party ni member je nangmani kongno sabai eba sabai sukrokte aba khulke kok samani nukjaka tenor amo sekam pula khanawi nedi हाँ भाई, बस इतनी सी ईगो है। डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। देखो, यूथ की आवाज को, जेनजी की आवाज को दबाने के लिए इंडिया में अकाउंट ही बैन कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूथ जाग रहा है, यूथ इनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है, यूथ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहा है, नीट के पेपर लीक तुम करवाओ, कोई ट्रोल गाली दे सब चलेगा, मां बहन को थ्रेट किया जाए सब चलेगा, लेकिन जब एक प्योर पर्पस के लिए, प्योर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पर्पस के लिए जब कुछ लोग साथ आ रहे हैं और एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, पीसफुल मूवमेंट, डिजिटल मूवमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए सारी चीजें कर रहे हैं, तुम उसको दबाने के लिए अब हमें विदहोल्ड करोगे इंडिया में। और ये अभी तो एक्स हुआ है, ये लोग इंस्टाग्राम के लिए भी आएंगे। मेरी सब कॉकरोचेस से अपील है, जितने अकाउंट हो सकते हैं भर भर के अकाउंट बनाओ, अपनी डीपी लगाओ सीजेपी की, इनको इतना कर दो कि ये लोग एक सीजेपी के अकाउंट बैन करेंगे ना, हम 1000 सीजेपी के अकाउंट बनाएंगे। वी सपोर्ट सीजेपी के अकाउंट बनाओ, अनफॉलो करो बीजेपी को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो तुम्हारी आवाज दबाना चाहती है। और इतना ही नहीं, अपने पेरेंट्स के फोन लो, उन्हें दिखाओ, उन्हें कन्विंस करो कि क्या चल रहा है देश में और उनके बच्चों के फ्यूचर के साथ सरकार क्या कर रही है। उनसे भी बीजेपी के अकाउंट अनफॉलो करवाओ और इसकी वीडियोज बनाकर पोस्ट करो। कॉकरोच जनता पार्टी सब शेयर करेगी। Nor juto hinke kaham ke khanai nukune mankana abono kari tabu Instagram ni ID bahno hack khlaina bagino try khai tomni nukjaka BJP sarkar haiko India o je government tongnai tabu kongre amo se BJP sarkar amsung largest party tongnai se Indian youth abake young generation pon hinka Gen Z pon hinka amorono kirijage je shikli no kirijage ID ro delete haiko ban khailema tongka bose wana ma singja haida ako nijin hamesa khaimarok
फनुगि तंजाखा कारी तंजाखा हंगाबा किरिजाक सेने ब्ले ते तामला खायमानायबा एको ताबके आईडी रो डिलीट खायना नाखिया आईडी रो हैक खायना नाखिया ताबखाय आईडी रो वो बैन खाय दंखाय इंडिया वो कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। दुनिया में जब जब जहां जहां युवा जागा है ना, क्रांति हुई है, लेकिन हमारे देश में जब युवा जाग रहा है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब पहले तो देश के युवा को कॉकरोच बोलो, और जब वो कॉकरोच गटर को साफ करने के लिए मैदान में उतर आए तो फिर उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाए। तो सारे कॉकरोचेस इकट्ठे हो जाओ और वीडियो बनाकर पोस्ट करो किस तरीके से सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। Cockroach Janata Party ni berkati pasta timan ni bos jeng nugin maka tenar wahani display kahke nanya di number 1 no post retirement rewards for judges amoni meaning engka judge haikaba chief justice o retire ema olopano boro rajya sabha ni seat haikaba political post ni berkati mungsapano reward mungki tar saktung amoni kokthai engka je judge rono independent khlaino tonirena nangnai borkno political party ni berkati kono benefit tar saktu hamane kokta number 2 protect every legit vote amake joto voter sone mung thik thak kahamke document tona nangnai te document jagao kebuni mung rokta tan saktung jodi ama hai khlai mung rokta ni ton jaka haikaba fake rokti se ton khanke a borokno karak action nanani amono hinjaka protect every legit vote je vote ne rono protect khanyani main daito nahar jagnai number 3 50% reservation for women amo hingke buri rono reservation bage 50% mana nanai politics se cabinet position ni bage number 4 independent media not godi media amo hingke je media rono independent khlaino samung tang jane borok je sina mosone sungto borok je khane mosone khaitung je borok phununa mosone phunutung je borok ni samung je borok ni daito independent bokha khologe freedom kaino samung khadini rezaka te phono not good media mane ka good media to tamni hinor bujema kana chini kebama tirpara nugini adi nashikni adi buni channel logo hanke kaisa jaga kaham sanai te kaisa jaga hame sanai neng tini osa kahampon khaituni bor amono double ke saname koropa ko ke non se hame khiklai rinai te ke bakha rang ruoi channel paitonu ei amor ke godi media te india to kebamon godi media tongo je bjp ni against ko kok saraya india government ba ke kun kam hame kok saraya tabuk je jaga pon bulai tolai tong hake neng bin bai kun kok saraya tabu orhom buthar tong ko bole neng nugi tong kun kok saraya amor ke godi media kendo independent media hanga ke nono tina hamia nugi tongka bor amon koranti semanu ei bini sayen tongka bor direct sawnyo eba bini sayen no phonu manai amor hongke independent abagini chungbo agini simno site tongo kase kono secret library channel ba kebuni rangmai pachi kya jeng je sawo je khlai amo kubuno phonungnai nang khangke chini sago se problem phani bla hedeba jeng kebo be kono pachi kya jeng je kubuno phonungnai je kubuno kok sanai baksa media to kebamano tongnai je rangmai pajak omota phonu de haita khaji eraita khaji khaira kya phonura kya bat jeng amtia je kubuno san phonungnai je kaham hamya jeng amon koranti sanai point number 5 ka 20 year ban on political defection amoni meaning ka kaisa party ni mla mp phano te kaisa party wo sewi thangka ke eba party chance khagen bono 20% baki ban khajanai jeng khakhlai norok bujima khana te bujima je example sanai tabuk ti pramotha party ni mla phano bjp party wo thangi pa khanke bono 20% baki ban khajanai haika ba BJP party ni MLA MP phano ti pramotha wo phaipa khanke bono 20% bagi ban khanya nanai taun bagi orul khaje khanke se kaba manuku tabu BC election ngai ADC election bo ngi pakya state ni kaba ma hai election to phai thong hai deba election jora kono MDC post bagi EM post bagi MLA post bagi MP post bagi orwasha aiwasha urwasha aba ke bahari thama nukjago ei amoni bagi tabu je Cockroach Janata party ke borok or dabi to buka jodi kaisa party tomani bisingo te kaisa party thanga ke ama hai borokno 20% bagi ban khairinai borok jodi phakya ke o kokta bor ni jeta demand hinga ke noro hinga o kaiba eba pasa demand no kaham ke nukai khane bujen ma khana te noro bahingsa komike salai thi tabu kokle amose Gen Zero ni Cockroach Janata party biskang sal jora election putta bateno eba ke batai gelak jora se kok sajinai phiaba social media ni bukhati le kebama youth rock CGP no support khlaino tongo maneka Cockroach Janata party no support khlaino tongo social media ni bukhati